Kitabu cha Lamuli mriangoni wa 10. Tola na kalamu Lamuli. Baada ya Abimeleki wakuza Tola mwana wa Pua, mwana wa Dodo, wambari ya Isakari, ile ikombole Israeli. Tola wera anaishi Shamiri, kaiza mirima ya Efraimu. Tola wakalamu Lamuli wa Israeli kwa miaka 205. Kunya kifa na akizikoko Shamiri. Baada ya Tola wakuza Jairi, wakula Gileadi. Jairi akikalamu Lamuli wa Israeli kwa miaka 200. Wakala na ana 500 wa kilume, ambao were manahiri kanzowe 500. Kiza were mana mizi 500, kaiza yo insi ya Gileadi. Mizi hiyo icherene ifa havote Jairi hata warero. Jairi arohofa wazikoko Kamono. Waisraeli makenda utiririka heri masoni wa Bwana. Mahumikira mabali na mashitoreti na milungu ya Aramu, milungu ya Sidoni, milungu ya Moabu, milungu ya Amoni na milungu ya Filisiti. Na kwa kukalo Israeli mamuricha Bwana na makirisha kuhumikira ya Bwana watsukirwa. Baya kaangisa mikononi mwa Filisiti na Amoni na mwaka uo makiatesa Israeli. Amoni rama na makiatesa Israeli yose mareo kalama kisha ngambulero wazo wa Jordani. Kuko Gileadi nchi ya Amori. Matesa kwa miaka 18. Waamoni na makivuka Jordani ili mapigana na Juda. Benjamin nayo nyumba ya Efraimu na Israeli makipata tabu sana. Mwisho wa Israeli makimrira Bwana makihamba. Fuza kuhendera dhambi kwa kukalafuza mricha mlungu wehu na fuza humikira mabali. Ngono kia ziguza kiamba. Vizu wa Misiri, Amori, Amona, Filisita, Sidoni na Ameleki na Maoni, maro kalama na mtesa. Na mroho nirira kwa nimsaidie. Sizire mtija kula mikononi mwao. Ela nini mzaniricha na mzahumikira milungu mingine. Haya, sindamu kola kaheri. Endene mkairire yo milungu muzio itagula. Na namuiko na imuokole mukikala na tabu. Ela Israeli makamwomba Bwana. Fuzahenda dhambi. Fuende chichose onacho ni karakara. Ela funa kuvoyo foko lerero. Ngonya maki yuse milungu mingine na mkihumikira Bwana. Bwana kishono nesa ni mashaka ga Israeli. Kwa wakati huo Amoni makunzumanyana na makipiga kambi ko Gileadi. Waisraeli nao makikunzumanyana na makipiga kambi ko Mizipa. Hao vilongozi wa Gileadi makiambirana yenye kwa yenye makamba. Ndiye tangulia kushambulia Amoni, ndiye kala kichwa cha watu wa Gileadi.